Malol ngā luel nei yaso ai o talalau le geopolensial nei fiafi. Ua taunu manuia mai le fionga le li loia le atau le sa Jerry Brunt I Samoa. Ma ia sauno o le tūlanga na iai le tau fio iai Solomona, talu tala whaatupu o tangata bo gossips. Ai usi mai le whaafonga sa vai ngola na whaatalanoanga ma le fionga mapsua Corey Kyle. O le Magic FM ma le Radio Polynesia ia pia le tai au le so, les froi le su whao fepuali. I don't know what they were in Finland. I'll pick you up like Kuku, my sister, and what to there. Are you okay? And she said, we're not leaving. But I didn't see what the stop order. Up to now, I still haven't seen not even a virtual copy or an e-copy of that order. I don't know what take off the file at 11:55. I saw it was a different story. Tuesday. By night, I was given the information that we're ready to charge. Oh, look up in because in my head, okay, this must be the outcome of their meeting. So charge me, although I don't know what it was, but yeah. Just to mentally prepare myself in the event. I wasn't surprised, I wasn't really panicked. Was for me to write a statement to tell my side of Vakaleya, and I think 12 noon, I got the message, you are free to go. Sauno fo'i lei ata wai o lava ina toi avatul whaatananga I sawai I Samoa. Ele iwa aia I se kopi o le polo inga na tau fia tuai ia le malai waalele, peitai. O lo iai fo'i le si o le tatala I o ia, o le whaawa au pele o suesu e ngā Solomona. Ai ua ngā lulu ai fo'i lana team, mo leisi la asanga iluma, mai toe o lava I Solomona. Ua whapapuai isi whalalanga e fitu, I le iwa o whalalanga le nasi sia, e matanga luenga o tina matamaitai. O ia whalalanga, e au fiaile ini mai sa taua, o le komite tina matamaitai sa whai, o le komite tina matamaitai a patamea, komite tina matamaitai puapua, komite tina matamaitai lano, o wharitua matausi sa saai, sa oao matamaitai sa saai. E o atu I le sefulu au talavou le ana moli mawina matanga luenga, o puna oa whanātua malisisi o manga, na au whātasi I se malienga e whaatino ai polo keti, e whaititi ai le whaalapisi, ma whalawiloa na fianga, I le si o manga, ma o le aunga foile na o le ni polo kalami, lea olo o tau la mua I e whalapotpatonga, o le Samoa Recycling Waste Association. O nei whainga uma, e amata tu lava I te tono a inga, nuu whapea ai matatonu I ka le sia. O le tau fia lea o le soona la fwa I o tauta, I no fuanga whai tele. Ai maise o le whaamasani e vai tuainga la pisi, I vaenga e mawhai o na whaapala, ma vaenga e ao o na tuwai I no fuanga, o la fwa iei o tauta whapei o ta whai ngata ma vai ata. E se furu a wheta lale se leni, le ananga le iei le malo au whaatasia Europa, I langolango ina I le nei wha moe, a le whala potpotonga a le Samoa Recycling Waste Management Association. Ua whaamaunia mai le fionga le whonga whetalai o le pale mene o Samoa le sunga pali I li o ta eo maspau. Lona tau au ino le tusi el vang wha upwhai le fās. E longo alo ia ai le whonga whetalai le au whai o whaipule po I tū malo lo alo ia le ave ai masui tō tino o le fās. O nai tū malo e luas fluiva I pe on whai lo e le tusi el tei whono le fās. La uli al mali e tōpula tei vau I le whonga whetalai o lo au fiai le to alua se fulu o I tū malo o maula tō whaipule o le o tō iei so la tō whaatua tuanga I le pāle mia o iei nei. Ai o sauno fo I le whiongal pāle mia e whaapena fo I ona le ai sona whaatua tuanga ia I la tō ia. Whaatasi ai male to iwa o isi tū malo o I tu tono ka pene tō la tō whaipule o lo o langolango ina al taita inga al pāle mia. Le whionga fia mena o mi mata awha mo le malo. Peitai, o lo tu mau pea lava fo I le taita inga o le malo I le pāle mia na tusi au I ailana vang wha upwhai. Vanga na ai le ave e sea o lona tofinga taitai
ma ua le to e ta ua foi o se sui alo i o le fas, whaatasi ai maisi minista e to 5 o le kapeneta. O le to luas fuluiva o sui le stalo le fas o iei nei, sa uno le fonga fetalai, o le mta upule na ua ia tau au ina ai le tusi atu a le sunga a la uli. Peitai, e manatu le fonga fetalai e le o iei sana ia po o le palemene e wha amalolo ai le palemia. Talu ilona si la fiol tula fono, e le se vaengol tula fono wha pea mai ai e mawhai e le au le malono wha amalolo le palemia, po o le fonga fetalai. Ai pau le minoi e mawhai o na whaia o le pālota o le le whaatuatuaina i le palemene. A umane le whai ungo le pālota o le le whaatuatuaina o le palemia. E toe fo'i lama fo'i i le kāpeneta e teitei whono i le palemia. O ina e whautua i le palemia le ao le malo e whaata ape le palemene. Ona whaatua le ai ai lea o se palemia. Peitai o le teiminei e le o mana o le taitai o le fās le sungala uli al mali e toa. E whai se pālota o le le whaatuatuaina i le palemene. E peo na ia fola i le whailo inga talua i le mauta. Ai o le asa Italia le asa lua 5 o Februari. Po le asa fōlinga e iai. Peitai, o le teimile nā, lea o lo ofua e avatua i lunga le teuteunga o le tulafono whai ngā pālota. E peo le pālota mai o tangata mai fafo. Ai o saunua le sunga pali i vanga nā. Ua wha ma vai lava le palemia ia i lona finangalo. Ona ia tilo loa lea. Po oile vaenga wha upu whai o vaenga wha upu whai alo ia e lua o iai nei le palemene o Samoa. O lo o tele lona numera i le palemene. Tala nā, o le nei e fiafi manuia le aloa tu le whai unga o le vai aso.